mfisa akote ne da eya kote bi achi mi twemu ye pa eya me de pa style bands normal style o ma me gina ho no pajama nine no di shame na mu chi ye abusua abaya bi onam TikTok wode ne twe cheche rough aya friend ama official as a dien sa abaya ekọ obi anchen oso odi me okọ obi anchen oso odi me abusua abaya ne nsem bi ode ba abonte no anu ade ne the way abaya ya kraketo 17 years etu no ho asafo hima ede na ya ase cheche because of say fame because of say obenya din wo wiase na din bai ene wo pedin fu say abusua yengo tie ensem bi abaya na sana top bonten about no angasa ne body ene mema wadi omo mesena wo ya bema na din pie mu a membre mu me because anyame na meka ye kona ko tie abaya no musam udin pie mu dia e wangasa jejeje masoro midi me ho pa kwoti ahodo de medi bi pa emu colors de otimi di na wanum nsuo na medi bi de etimi kem na misu ya bransa na emu ati na medi bi na kwoti bi a medi de me remfisa kwoti ne da eya kwoti bi achi mi twemu ye pa eya me de pa style bands normal style o ma me gina ho no pajama nine no di shame na mu chi ye na we me je ho no kwama na chese bibi ya ton so kwoti no nso enso egina so size chese eya kama intini mpe kwoti ho ye ko the anoni ye ko ti so bi aya won foforo no enu bi na mepe enu bi nsu na me hye ne no kwoti a me di e kama koma chese enani ne nam nyanka me di ono ano kwoti okay na wo hyenso a enje ho ye diwa enje ho a ye je ho wo edie mu no hwa ehia eboa be ma no kwan bi so ma nya borora di ana se eye de ma mema no nti a obi di omo ana se obi tina omo so ride omo pese wo je ho ede pa na play wo sexy mu nti a mema bi ni mu pesa okay be bi wo ho a memene be ma hodo a ashada tna kakra be bi wo ho a on penje ni bebre because the more wo je won no we je mu ntem so only say there be only like what eje no feelings am na ho abantem okay so ho no ho asane no ntem be bi won so a wo je ho no nyamo no de wow no wow am official abusia me mo po aseme edini adwenpan ni aka enkratam king kong aka fufokin aka be my fan yiranim enya form aka mutwa na omotie Mr. No Pressure du machi pressure ebe fawo san from Mr. International man ya kasa chere wiase no na bi muso kasa chere elmo na mfo ye nyina ya de mrika we de na ya full speed power 100 meters e de mrika kwakotie eye ama official abaya ya wotu no wasafo hema asi wo ya na anu ye okoma ye nua ba asantoa enu be man e de ene de da rough na anu asosa akoma brand bi so na deda na uti abaya ni history nya kura o abaya ni nsem bi ode ba wiase no enya kura because according to abaya nankasa no say wakwa ante na ahoda o ena abaya na kire se kotie wo wiase bi ode bibi na abaya yi etisa bi da bai ena wotwa we benya ne kunu ana wa yas benya ba ma ese one ne tena na wa kraketo a woto 17 years ese Ghana nyina no hook up hima na de ma wo ese the whole Ghana hook up hima sa abaya we your friend ama official on the celebrities and opom and wo chia wa no am sam minim so akwaje aduro bio ana opon de oye nyina no otwere omo ana no omo respond no o branya video branya we edie nko a etebuso sa wo tena fie na sa wo hwe ma abaya we ebe ofie a oba ofie no kwa abonten na no ode ko top on say why the wadi no ena adie so do obedi no because who no na no football anymore what is no for feelings wom mema so da peno for pa eto hu na no de no fu no ayede agi wanim onyam nyina afa nto de no fu no gi wanim onyam nyina afa na no fu na wudi ka ehunu eto hu no fu na so akure ye kama akure wo fe akure de mawe no eto so hu na ya ase nyina afo se chaka na ya ase afo nto e friend ama official ebuso ati Ghana na opetwa e afo adi Uto my Ghana mu na upetwa ye moka e ho didi a ene contact ama official on the fufule ama official e wa brochira anko ocha ama fufule na ama afo mesemo ama afo yi adana ebi mo afo sa because ama official ene fem so ama fufule munya sa anko ase na mudi no because e twede e ade ahu hia e twene boade na abaya we TikTok ana ono sole a o tutwa ntro manfo sara manfo kan
se wo twa ntro to mo so ba wuti aban no mu nsam na me hunu se ntro no wo twa me hunu se okwa ne ho akono ntin na mema no efo so ene ne da ena na asese because abaya we obi a sabi ba bia wadru no 17 years one wadi kote abro be 1 billion kote abaya we kase wadi e kan fo kote no ebro be 1 billion na sa abaya we na so kofa no na se wa mo ho ban wa ahye condom a abuso enye gono ena abenya abaya we gono adokro no gono agine body afa wo fira no mpo a egono wo kisi na egono wo hage na egono gono agine ba bia afa na se we ko hia no na wa mo ho ban because wo tia oga se woni eye asantoa enebe me yakwakoda ba bia wo fira oba aye na wo tia ban na no asem se okotena aye cancer living room boy no call them or testing no se wo mra ko wura dem wa boy no start off finam fro ne dan na se wanwale oba so de utu kwan sa long journey way na fro obo ase ebe obi wo nkran na se wantumi anwale de a na waya ase be hye pa waya ase be hye because oba de utu kwan a wo ba dwonso bo twa utu be say tu ko duru be man tan a ese utumi ekodwale a fresh up na utumi de e looking nice asana ne be man da ka oba bi ase de no but I had me say them mu get too much because gan ebe no onani na no so say woni boy ne de ekoye sa ne ma boy na me bremu no e wa say me adwempan de oba ya platform so be no kweda no ne na to because wo be ma no oba ne ba won chen enye akono bi na hu oba no fo ena adokoro wa kan se ka ma oba ne ko fresh up ma oba ne ko dwale na to obu ase sabi so oba na da fo po ne ba ya na so oba ne be da won chen ade sa betam oba na da fo akoda e guest house and na say mu living room wo kwa betam oba na da friday ada ho but na ma kono e wo so person force oba ne de ntina santo anu be ma no e yes ad no am say be be hu oba we bi so ne da am official ade nte say be bi hu e so no de da ro from sa na usawu edi na woje owi ase no enye dimpa because edie na ekona kokoye pono because de we no nya ska bia afirimo ko na ko atepo no e na benya ska afirim usi Ghana na waye un hook up e wo celebrities so usi celebrity bia na am official celebrities na wo so pe no TikTok for no na esa celebrity no TikTok for no one na esa celebrity na wo say na celebrities na da pe na pe no am official ye extra careful one way at the end of the day no yale pony na abenya yes twesa wo go no adokro no na bia be ma bi so awokọ na kwakoda no ono so bia no wa mo no ho ban ebe no sabe ma so e wo yale pony no de ma at the end no wasa be si social media na wa be su e be burunua ebenya wa ngasa wa hwe ho ye di wo ho ofa achi se me de kote bia o wiase be madi bi pen kote colors bia madi bi kote bia mewuram kote edi mi ekamu a na me antim se yes kote we de emuche akora keto atsewo dabai ena mu beja se suban boni ekita mu na we mbefa se ma be wale wa se ma wu na oba be ma ba ko ntimi ne wona e ma ho nto oba ma hia wa so afo so me ne mada me hu mpo ama ma ya se afo na se nsem hunu sa na ma official ti social media ena wodi ti ama me da me ka no kweda kyerew se wa anya extra careful a se nya wo na ma be ma bi yale a be ma bi na de yale boni e be ma wo ye young girl unya nu ba bia to bo ase de benya so ene wo de celebrity si akeka mu omo abobo mu di obi enu amemi adwempan mi hu so oye celebrity obi enu celebrity mame because en celebrity omo ente bia to no ene wo level na wo no ene hu no se sangofo na celebrity dia me ka tro say omo celebrity sem no nko because obi enu wo celebrity omo ti ja ho hye no ene wo twe akraketoa wo de nam abonten a yedi to no na obi ape wadi wa obeba wa bedu because utimi sa do number eto so sako date rush ena abaye obi ape wadi ubi o ena me so mema no mo kwa mo fotimanua be ma bia o petwe fofofo wo Ghana edi bia no petimanua na ko pe ama official na ko dini bi na adi timanua ko wurawura na ase wi a be ba bonten abesu ame ahwade na onua be mata me adwempan ma kina twanachi wo so be ka fo tap send eda ma tap edwumade ku a o ma so ya sna person send diska efra mo no ne ede ko Ghana tap app na me ka fo da ma first app na be here promo code adwempan ne no ed no bagum wonya discount kama nyame obo so boss ase onhyira wo na ye fa nyankopon honhom enwura ama official mu na enua akoraketo ya watam na twe eda to no ho a obi a peso di ne bi wode cheche rough yi na akora na adwene emra fie because ne ho ofe onye oba wo ye fon sa na onya se wode ne ho cheche sa ama official obo asio kote bia bedi won
ene bogafo no omo ba peace out. Odo mi kokro ma ba o. Namba to ko e do he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne den. Tina fi send e. E kwa ba tu na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bote ko ska extra. Ma me sraw. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play. No download the Google phone so. Me sraw. And I will send the so me sraw o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so about adwenepaheneTv. AdwenepaheneTv e the good. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa do benya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada dia. Hey, mama, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, oh, piano no echo. Someone come up wanting the man. Download the sea at Tinafi and Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Me quabonting. Mamma, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap polar mountain was a decam for a way mobile. Was sit who shoot no more bank card, which means register SMS Asem de Atadwe Yatidene to tap a bar. I'm a here for say a Sunday can call Ghana. Now rate no so a come yen dear mamma. Miss Snow make a farmer. Also when yaji. Hey, may no yet bad the power and tentum to Miss promo code the book who hear me. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia. Red to Mohene. AdwenepaheneTv. Otwa supre kwabra for why kwa bibrim han bafo. Otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi.